Oruguuto rutongozibwe n'urwanyamukana Kibale Byanamera oruhine oburingo bwa kilomita 34 kandi nurwija kumaraho miliyoni 217. So nintwara omukishogo nka chairperson wa Roads Committee kandi member of parliament omukyala kuronkinga officially oruguuto oru twenda kukora ekikweta bush clearing kubanza tuba muri binyansi tukatebe konda guriro omu ruguuto then tukakora pave grading kora pave grading tukabumba tukaleta bomaga tukatekamu na mara. First priority on this road akonu rujya hansi kandi gurine shozi rujya hansi mwero ry'umuyejego ya enyejego yeshozi twajangu. The first thing to do will be coming back to this road kugakomu rugutoro karaji about around 10 kilometers Maraming engineer 5 kilometers Maraming na nimbashaba imbuteji yabanekorwa mureke tube part of this project turebe ngo yakorwa umuringo kugizire guta umuringo murungi. Ana Kansime mnyishinjerokazi wa district ya Rwampara hona naboro mukuru w'akakiko k'ebyenguto kandi okulira kutongoza oku ashabira abatura okwatanisa ba engineer okora umurimo murungi. Technical staff nimbashaba tukora amazima gaga nyowe ukushemerwa kwanje nuko kushemerwa kw'abantu abo twaba tukozera amazima abantu ahora batayabugira bata kushemerwa abantu ba Rwampara ninyenda kubashaba nimwe mutatubera staboni ahubwo tujya kugira value for money audit kugaruka ku bacondozi nakweshengereza yumva atakaciko niwe no mu rugo rwawe akaciko twete umwita konka ngumbanye binahura mango mukazi w'abandi bamukwanire nangaje no kureba ngaho ku bana bombeka aha calvats rosho za cement zabazirimbi imwe nimwe mishogitu. Oruguuto oru nurunywana segombora ya Bugamba hamwe n'eyandija kandi rwija korwa mbere 20 byonka. Abwa TV West and Aidan Bataringaya.